Mbahaye ikaze mu kiganiro cyo kuri uyu munsi, aho tugiye kurebera hamwe amakuru atandukanye. Ni kuri uyu munsi tariki 16 z'ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi 2025, aho ingabo z'u Rwanda ziri muri Centre Africa mu butumwa bw'amahoro zitaye ku buzima bwabo, zireberera zivura abarenga 200 ndetse banabagira inama buryo ki bakwiye kwirinda kugira ngo bakomeze gutandukana n'indwara za hato na hato. Ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro muri Centre Africa zavuye abarenga 200 ndetse banabagira inama zitandukanye z'uburyo bakwirinda indwara zandura ndetse n'izitandura. Reka rero mbanze mbaha ikaze aho muherereye hose, mbabwira ngo jyewe ugiye kubagezaho kino kiganiro ni Flex, nkaho channel yo ni P Mining TV, nkaho channel yo ni Ubumenyi TV. We mushyashya rero kuri uyu muyoboro ukani subscribe, hanyuma ukani no kunzogera kugira ngo ujye ugerwaho n'ikiganiro cya buri munsi. Nawe rero amaze gukanda subscribe, kanda like, sharing, mausige n'igitekerezo cyawe muri comment. Yes, mbahaye ikaze mu makuru y'uyu munsi. Amakuru y'uyu munsi reka tuyatangirire mu butumwa bw'amahoro, aho ingabo z'u Rwanda zavuye abarenga 200 ndetse banabagira inama y'uburyo bakwiye kwitwara kugira ngo bakomeze kwirinda indwara zitandukanye, haba izandura ndetse n'izitandura. Mu ndwara abaturage basuzumwe harimo indwara za malariya, indwara zo mu nda, izifata imitsi ndetse n'indwara zitandura za hato na hato. Aha niho bakomeje no kubagira inama y'uburyo bagomba kwirinda, aho Major Emmanuel yagiriye abaturage inama y'uburyo bakwiriye kwitwara kugira ngo bakomeze kwirinda izi ndwara zitandukanye, harimo malariya ndetse n'izindi, ndetse banabagira n'inama z'uburyo bakwiye kwitwara mu buzima bwabo bwa buri munsi. Aho yagize ati, baturage dore icyo mukwiriye gukora kugira ngo namwe mwirinde indwara zitandukanye. Iyi nama ya mbere yabagiriye ni kujya barara mu nzitiramibu. Ya kabiri, kwirinda gusuhuzanya ndetse no gukaraba ku ntoki mu gihe bibaye ngombwa. Bakomeje babagira inama zitandukanye, aho yagize iti, iyi ni gahunda ishimangira ubwitabire bw'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro mu muryango w'abibumbye bwo kugarura amahoro muri Centre Africa n'iz'u Rwanda mu rwego rwo guteza imbere ubuzima bw'abaturage no gushimangira ubufatanye bwa serivisi n'ingabo mu nshingano zabo za buri munsi. Iyi ni imvugo yavuzwe na Major Emmanuel, aho yakomeje kugenda aganira n'abaturage batandukanye. Abaturage bishimiye rero igikorwa cyiza cyabereye ahangaha, aho bakomeje gushima ubufatanye buri hagati y'abaturage ndetse n'abasirikare bari mu butumwa bw'amahoro, uko bakomeje kugenda bitaho umunsi ku munsi. Amakuru yacu rero reka tuyasubikira ahangaha, twongeye duhure mu yandi makuru atandukanye. Bye bye.